Aray no famille ɗon noon woɓɓe men suivre ni ka assistance matière d'urgence aray bimbi ɗo gandi e wanno émission Allah avec Mariam Touré fi ko fewti e neniraɓe men ɗo pratiquement ɓe hiyata aray noon ɓe gandintinay aray wona kamɓe woni ko ari e meɗen c'est par l'intermédiaire d'une personne anonyme e mo en anda o woni ko humpodire Mariam Touré yewti fiiɓe ɗo wonde himo hi'ude ɓe ka juulirde ka labtani haray ko ɗon ɓe woni walde haray ɓe alaka ɓe waala ko ɗon ɓe torade ko ɓe ñaama haray noon e sellaka guite haray ɓe ala hiide few sippude ɗum jerɗen ha humpodirɗen e maɓɓe haray Sadou Bello yeehi ha hiide maɓɓe à travers ko hiidi kon e maɓɓe daarɗen tawɗen haray joni koyen ardu e maɓɓe ka suudu ɓe waala janngo ndaaren ko honno fokkintinirten procédure fi ko fewti nawnare maɓɓe nde gannitinay ko joom foni ko ɓewi kono en ardi e maɓɓe ka neniraɓe men ɓe dongora ɗo ɓe gandi e mari neniraɓe dongora ɗo ɓe waala ɗo ha bimbi aray bimbi aren yaade e maɓɓe ko ophtalmologie fi guite ɗen ndaaren ko honɗum woni honɗum aray ensemble en ɗowtayɓe ka suudu aray c'est un peu ça ndaaren ko honno ɓe weyrirta ɗo ha bimbi donc bureau kono nga ha bimbi nani ene gawara eɗen ardi ɗo e neniraɓe men go awa nene awa aray ɓe sella aray joni ɓe waalon ɗo ha bimbi min aranaɓe men yaaka labtani men daara ko honɗum woni honɗum nani awa haray ɗo jaɓi nene yoɓɓe wonu ka talo awa werɗanomen ɓe ɗo ha bimbi nan awa awa nani joni wonen ga ɗo ko ka bureau amen ni dogora nani naten ɗo ana waɗe doy tan bela woni yeeso donc vous avez compris, c'est la nuit pratiquement. Toute la journée, ça n'a pas été facile avec les occupations. Oh non, pratiquement. Voilà. Allez, brille. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ça. Aray no famille ɗon no musidɓe on ɓe men suivre ni ka assistance humanitaire d'urgence aray ko nomi hollirno nane ko ɓeɗo wonɗen tambitade fi battane cellal maɓɓe ngal no ngakki no hi'i ko ɗoweteɓe ɓe wawata hi'ude nini haray ɓe wondide e diabète depuis des années haray pratiquement joni kadi wayi so tawi guite ɗen ɗum ɗon kadi acciti hiwde o debbi fuɗɗono seeɗa seeɗa ha joni ɓe ala hiwde few si ɓe ɗowa kanno ko kala ka ɓe ɗowa ka ɓe yahata aray ko ɗum waɗi so tawi ɓe hewti ka labtani ɗo ɓe waɗi ka labtani mawɗo labbe ɗo no min humpitori noon jonte ɗiɗi aray nder ɗen jonte ɗiɗi ɗon ko ɗon ɓe woni walde ka juulirde ko yeru ko jama okkori ɓe woofi ñameteɓe woni ñamude aray ko non muraɗi ɗi woniri pratiquement noon feere ala wi ko fewti no ɗe guite ɗo ñawdire aray ko ɗum waɗi so tawi ONG assistance humanitaire d'urgence on ƴetti muran ɗum daara so tawi partenaire ɓe ɓe wallitoto en ɓe ganda ce que ça va nous coûter mais néanmoins on va se lancer dedans daare so tawi moƴƴa fonde en wawa en tambitade heɓen no wallitoren ɓeɗo no ɓe wawa ñawdirde guite maɓɓe ɗen aray biro ɗum neeɓi ko nangi on rowani o ɗe guite mum acciti hiwde few gila rowani on ala hiide gila rowani ka lekkol fewdo ko lekkol o wudditi ɗon ɗum har mi heeɓi lewru ɗum ɗo kadi ɗum mani ka guite am ko fuɗɗori fof no mi joni noon tawi ɗuɓdile wotere way donc gila ɗum noon iwɗon ka meɗen jonfo hendetuma kadi jonfo hari lan toon fayi ka ton ka modimo wonɗon jonfo o woy ka nene mo neni noon kamɓe kadi ɓe nawniɓe ka jajamboleya ɓe yalti ka labtani tawi ɓe noddi men toon fi wallitagol men kadi fi lekkele jabet to mi waali ɗon haɗa wa yontere ɓe liberinmi to nde ñande min mi yaari ka jajamboleya on ni mi place ala ton wata kamɓe mi
wonato neni a wonato wonni walamo en feelul ɗum on tuma mi yeltitori kalaptane kadi wonɗon ka juulirde ɗon ɗon ñallo toon waalo ɗon kadi aray ɓe ka jabetologie ko honɗum ɓe wi on fi nawnare mum jabet toon ɓenne de nini on fewɗon hakkille fewɗon hakkini alhamdulillah alhamdulillah miɗo jogii ɗo komi sodana voilà donc ɗum ɗon alhamdulillah jabet toon no hakkini no woni stable won tun ko fi gite ɗen jooni ɗum ɗon kadi o yehi ka ophtalmologie mi yahal toon de hari ɓeeɗano waɗi programme ɓenni womi yaha gila e lendi haa e mardi d'accord donc ensemble voilà haray koye wallito ɓe neniraɓe meɗen ɗo fi ko fewti vraiment nawnare maɓɓe nde o wi no wirte noon cellal no weeli kono wa gite kadi ala par ce que so wonti no hiide ka tippata ko yahata no hiide yimɓe ɓe andita oɗo ko kaari ma kaari haray ɗum ko buy yewtuda e jama on holla ɓe nawnare mum nden kono so tawi on ti sella e gite haray vraiment ɗum kadi ko nawnare sattude haray ɗen tori faabo huyi e partenaire men men fof fi ko fewti o situation ɓeɗo domaine inchallah ɓe waala e ko nene men domora ɗo no wirte noon waɗugol ngol ko moƴƴi kadi no moƴƴi par ce que so tawi noon ɗo suudu ɗo ala ko nene men domora ɗo haray ça va être une autre situation fi dogugol kaɓe waala kaɓe weera kene ha ñawdigu maɓɓe ngol fuɗɗa ƴettede en charge kono alhamdulillah ɗo ɓe wonay ɗo tranquillement ha bimbi on sayi en aray yahen ka ophtalmologie ndaren sen hiide e médecin ɓe ɓen toon anden ko honɗum woni situation maɓɓe on ɓewaɗa consultation anden so tawi koko opérete e si tawi hewtali ko opéré kamɓe wawaten jonnude ɗin directive ji fof aray bureau wone ɗo waalo ɗo ha bimbi nani aray on holli tigi tigi on ala hirtade nayi sinon on voulait vraiment acheter quelque chose pour elle fi ko fewti hirtago maɓɓe mum kono ɓenni soɓe hirtike jemma o tension e comment dirais je diabète ton ƴaway donc ce n'est pas facile donc aray on l'a acheté un jus aray ko jus ɗo kamɓe ɓe wi ɓe waway yarde quoi c'est pas grave aray o yara o jus ɗo waalo ɗon fowto ɗon ɗano ɗon ka chambre on no ɗo on va ménager ça pour vous onon e yumma e wonon ɗon ha bimbi min gara yahen garabta nani ara o walali ka julirde ala hara ko suddo ɗon jangol femɗo hen no woodi aray ɗum kadi no hasi ka waɗa no nawnare goo kadi donc le mieux e wona e ɗo janggo se yeehi kala ko ɓe wi en kadi s'il faut revenir arta wona ɗo kadi ha no piiji ɗi woni tawo aray c'est possible que vous soyez là wonon ɗo ɓeɗo e berge en ɗo ha murati wawani waɗe nani aray ko ɗo woni ka meɗen en fof men d'accord aray merci une fois encore de plus wonɓen tambitade aray ensemble dononnu les mêmes fi wawgol tambitagol ɓe neniraɓe men ɗo enday tene ko nena ramtullahi wonɓe ɓe jonfo d'accord aray ko wiyete ɗon siyaka d'accord aray ko noon woniri ka maɓɓe ko wiyete ɗon siyaka jonfo aray vraiment ɓe wondi e nenonare angal hiɓugol ɗo aray noon ɗen taƴƴini so tawi ophtalmologue ɓe ɓen hiƴi andi ɓe waɗi consultation ɓe yetto en janngo ko honɗum woni honɗum koko opérete kanko ko habbagol ko si opéré kono ɗum ɗon fof wawi wadde o siɓe hewti toon ara jamaji ɗin kadi wallitike en fi traitement maɓɓe on par ce que ko ma prise en charge wawa heɓade fi no ɓe wawa ñamdirede une fois encore de plus merci infiniment merci à tous nos fidèles partenaires aray janngo kadi sallalanɗo newni étape par étape no muraɗ ɗi fewdorani ɓe o en sifantoɓe en expliquanay ɓe fi yoɓe faamu ko honno ɓeynidira men ɗo ɓe faalaɗen tambitade fewdori inchallah aray on jarama weltanama